Talofa Samoa, lenei taeao, o taeao o le asoto'ona'i nei Amerika. Tonu Utah, le mea matou iai nei mautusa nei o 6 minute te ai le valu i le taeao. Sa le esi mafaufauga fa'apea tuina atu se video lenei aso ae peitai ani. Ono nisi feutulaga le tupu ma isi o tatou atunu i Samoa ina i aso o ma'elua ma vai atu nei. O lea ua sa masani no ta'ua i le tatou polokalama e maise foi le episode muimuli lea sautuina atu. O apea e taulava na fai atu fai sa fa'apopoga. Lea au te fa'atalofa atu e le paia malumalu le atunu. A fai o lo'o outou iai pea i outou faga ma i tunu maota ma lao ia tau ai wai le taitai o na ao outou i Samoa ma nai tu o Kelope. Ai a fai e te ala fai mai le taeao mai malei fua mai tatu sangi fa'atasi le alofo le atua ona o na tausiga alofa. O fai ai e oe ma'u ona maua fo lenei aso fou e fa'apopo i aso lo outou soifua ma le tatou olaga. Fa'atalofa atu ai latou uma lava o le atunuu i alu fanau tupu ma e'e o saoa tumatta'i maise fo'i o a'o fa'alopega ma laiga salevi le gata i Samoa galua i Samoa tutotasi ae maise fo'i Amerika Samoa ia e fa'apea fo'i i atunuu i fa'afolosalalau isi o tatou atunuu. Au te whaapea atu, wa solonga lei lava le alunga foi tulaga foi pei o le fuafoi nei Amerika, mai sa ngā elu, ma Iran, ma lo, le atu a rapi, ia mai se foi nisi o atunuu wa wai whaatasi ma Amerika. Le foi na o le whaafitau le tonu o Iran. Mai e nei sisi tala toe whai atua a wa o le tatou recording le nei taeao e pu'u lava. And I really want to get to the point of this recording. O te fiatala noa tu lava e tu sai male. Mei ungol whaamisinonga lea sa tatou whaatalitali since October last year. Mo le tolo whaalima na tolo. Ai whatoa maua le whai unga tu so le aspareile a tau ala so tofi ai mātou. Ia ina ia sesi na moe pena ai sa whaatalitali unga. Fo sa moa le tau telo sa moe nei tu le Kelope i se whai unga au mai. O leo tu whapea atu. O le atu inato eila lima sene fo i tu sai man dei whai unga. Ai le ngata fo i lea. O te whapea atu fo i ai nato o paanga le nei o tatou o nei polokalama i leisi tu latou lagolagoina le tu tang ia po le vaega fo'i a le HRPP. Aftai mo tou finagalo le fa'alia mai. Aftai leai se le mea sili e ta'u e fa'ali mai o le finagalo ma le tulaga i ai no manatu ma le mea tau ona o iai ua e tasi i ai e tusai fo'i ma le fa'amasinoga. Te tasi o tou whapea mai you can't wait to see the outcome. Let's say pasala ia le fiaga le palemia ia la'auli ana maliatoa ono o faufau ma le agasana ia fai ia ma fa'apea leisi fa'amatalaga e fa'ailo mai i le pala ai e le'i ua faini mo limau unai mea la ia lua o te fia talo mulimuli atu ai. But for now, I just like to say much congratulations to the Prime Minister of
Independent Samoa o Western Samoa. Le fionga ia lauli al mali ato le motea fosismi. Mai la tou o e na tutu whaatasi. Mai la ve ia foi ona o ulanga foi o nei whamisinonga. I le tuo ia ono tu langa whapeo sa la whaia la tu fau ina ia whapeo na tuo ia i seisi foi o tangata. Tua ia se ai, pe se i o le winga le o le tang. Much congratulations. I le watu e malena, lea ia te au ia, o a os tangata whatu tua te lei, mea leo te tango, a o, ke renga pisa solo nei lea, ma te whapea mai ia le whamasino, ia le afiongo le whamasino, se i te talo atu mo. O taimi mo sa walu ai i pea se i tu lou lava sa whamtalo i nātu na maenga lai titio, tu lango sia mātou whatu tua. Me ia no tau e mātou o manu manu sa. Ia i meka o le prayer room. E te anu tusi e lei ngor tangata. Dea ke mangao. Pe ia i se meo whawhita uni. E mai po le ala ma pe le asa venga. O na tu e lei tonu prayer room. And it's going to be on the altar o le afo i le lau o le whengai. Mo le tolu aso i talo sanga i aso ta i tasi o taimi uma lava tala i manu. O le awha peo na ia swafa nei. So le taimi uma sa ua veina ia swafa o le ali palmia, fia o le palmia, ma le leitu te. O ke le mai te umo la tu swafa ai o le go lava o tu sia o mana tuaina o lise o Pulea, Samuel, o Sion Fantua, o Pamlama, na vea, le papena, a le te mina lea na ua toi tu mai muli le fitu aso lea na toi. Sa urako ai matu ai dole suafa o le whamasino, in which I should have put that a long time ago. Sa utu ua ilo na suafa o le prayer road Marzatano ina ia whapea. O na iai ata ia le anganga o le li i le whai o le whai ua sa. Ia tea, ina ua whai mai le whai unga o le whamsinonga i le aso tofi a mātou o las whareile ia te uto. Sa tangitangi le mūlawa le anganga o na au wala le ali. Wow, te iloa tele fo i tu langa fo i sa tu o ia ai le tamaita i whamsino. Tele i nisi, peisea. Ia tea, mai nā tō uma lava fo o e mono fo ia no fo anga whamsino. Ai, e lor whamsino a o tu langa o as a witness or somebody motos whamsino. E leo se mea whai ngofi. E leo se mea whai ngofi. Lea la o te whapea tu ai le mea. Ia lo wanga nga sao. Ua lewa o na sila fia e le. Ta mai tai whamsino. Le i ungo le whamsino. Lea na ia sau noa ina ma le aso. Mua lang po laso muli o le whamsino. Ua uma tātou o mai al whamsino. Ma ua iai fo malak whai. Ano fasili le aisa walai o a whai o mo la mo wala October November December January February March. Le la ka lima le o ka ia masino. O tolo pea le nei whai o. Le tō la wina whai o. Ia tea, le aise mea e whai o fie. Now on when two opposing force they are is facing each other. That's to
to ia musunga fetaui mai le isi ku le ku musunga ina ia faia le breton o le isi musunga ma ai le isi tu le no wing no tau fai ina ia fai se fai uma isa mela na fai uma fai o le mea tonu lava na o le mea foi na lai o na toso mai le toa tele o nisi o i lato the conflict of interest po o le tūlanga o so tanga wha ma sani ma tangata ma nisi o sila fia pe a tau a inga i foi pe a lam tūlanga wha pe ai se a whai o i eisa tūlanga wha pe na ia te ia ono le pa ai ia i la tō nei o a inga o wō mai ma sani te tau i foi because blood is thicker than water ai pita iani when the bottom line is leanga koe fo ia i le whamsinu i le fionga ia Kalasa is to do the most honorable and honest decision of this case. Ia te au ia lea ua i ue malmanuia ia te au ia mai nā tō lātou te langolangoina le whainga mālo lea mātou te whawhitai ai i le ngata i le atua malana sosani i whamsinu. Ia maise le whamsinu i lona loto toa. Ia te au e le o se mea whaingofia lea ua whaia e nei whamsinu. A wā anga o hoe fwe ingo ka ngako ko wā inga pe tangata tau ia i tangata tō te māsai ka ko ke lo. O le mea lava e tasi, whawhengo la ko mo ki kilo kui ka ngaka. O le au whaia se whai unga e ono. Le fia i la tō e tu sai mali se whai. But here's the main thing. Kalasa or Judge Kalasa is now living very peaceful and in harmony with her decision. A whai kuskusi lima i rei tutu te o na a inga o tangata masani o na so tangan tula whapena ia kia kaimige. Wa le ai a pe ia o kimu pa unku o pako. Because when it comes to crunch, she has done what she had been inspired by her faith and by the inspiration of the Holy Ghost. This is the right decision. Ma te leo te whapea tuai, aftai mo le nei, mo le toa, lotu toa i le whainga le tau. I lisi nai tu, na iai fo i leo lātou whina ngalo mani mea fo i lātou te fia a mai a fo i tu sai mani whamtio whapene sa o mtu lang whapea. Ang whapena. Ia mea nā. Lo ia ngā no pen whamsino. Ina ia whatau nuina pia ia tu lang. Pai mai le se tase complain na paanga fo ia le nei pulo kalama. Toina o men whamsino si ka kova ai whasala le ni leo la uli ia na whainga e pelo ia ma whau ia isa le sata ia whau o mea ina ia tu ia ai nisi o tangata o le pan mene sesi kanga ai le tau sao mo ia la o whapena o no whapena ui this is not the case of the century. Yeah. This is the case of the decade. Case of the century. Pe a o lona whatau nuina mea ia lea sa sau no ai le fionga o pandemia o ia le whamsino. O la ia me aua ne iai se maa e le fulia ma whau wau pelea
Le suenga ino tulango la miotom. That's not a quote. I'm just quoting or saying what I feel similar to what has been said by na fionga le palemia ino mai al famasino. No no wingo. Whapea mai le famasino o la ia. Wai. So e super whaalei mea ume na ia maua. Le famasino ma tonu o isi mea ia le ina mga mai. O tūlanga nā la demo iai. O le si whai tionga sa whai mai ia tau se tasi whio pāna whapea. Ia, o le pala ai. Pala ai ele i o inu mai whengi nā kumoni mau. Ele i o inu mai whengi nā kumoni mau. O no wapea lea, no no inga. Tele o tātou ia no whaia nei tau. Ele o mama lamba i le wingo. I whaalua o tō langa le whaamisino. Pele ino foia foi se no whanga se mori mau. Stogas whaamisino. Pea au tō mai tau wina le whaamasinonga a toa mo le 5 vai a supe ono vai a sole na whaia ngao. Mori mau lava le tu tangi. I le malo le mano. A fie ma komi singo mana alo. A fie ma se tasio o le pale mene. Whai puli. Le iai ma se aiora o se moli mau e tasi. Na wha mao nia. Ia lato li poti ma sa whaia e ala le inunga i le tangi. Le whaasanga. I le tutu te e tu sai ma le lato tua inga. Sa lato whau wina mene ai kai kai e la fionga ne ni pania. Le iai ma se moli mau e tasi. O le mea la ma le wha ua lai o na leo nunga moli mau a le tutu te. For what? Ana mana o alfa masino e vaku pe nunga moli mau a le tu te. E le ise me vai. Anga manga o fo ia lo ia le tu tangi. E vaku nunga ia. But they were all in one conclusion. E le ise mea la vaku e fua nge moli mau. E le ima se mea e ala ngā nunga le moli mau. E kali isi kua inga i le wha mau ni. But there's nothing. It's empty. Mena whapea ko ia tātou ia. A le lava tātou mama lama i tū langa o me whapea. Au matou te muli tae no whapea mai fia mea i lana taunoanga. La menga leo a lua i la le li leo la uri nunga e whailanga muli mau. Nā fwe la ke loenga sale pala ai. Wa ke leo te mana tū le leilanga. Nana saunoanga na sa whai. Even her being a congresswoman, oh, I'm sorry, the war one for the upu wha Amerika. Even, whai pule mai le nā tau i tū mahano. A vema pale mia. A le whea ngi wha makaranga. Wa kele wa wako le malama lama o moi manisi. Wa whono to ai ea I lana saunoanga. No. There is no significant reason at all for the defenders. E ngo fo ia I nungo le wha singo e whaia laka mori mau. Pe ane eise mea wako e mori mau wanga ia. E ke ia. E te ia. Aisea. Wa fwe le ai ma se mori mau e tasi. Le ai ma se vaenga se mori mau. Le ai fia fitsul lim. Na wha mau nia. A whaia te fia na tantano atu I prokalam wha pene. Love, like, share, and subscribe kako prokalam. Leo te wha pe atu ai. Ia te autou ia le tu te mo ko fia mo tom sangi mo ko wahu ko paki le sa fai pe te saini le amtangol vai aso o na ua ta salaina ia le fionga le sui pale mia o le fale alini mo
ono tua inga fo'i tulaga o campaign. Ia sa o kou pesa vi fai e paki o i pe kiasa. Ia mai al nei amano si mako salisangi mako fia mako paki e foi mātou i tu. Ina ua mai ale nei tu whamsinonga. Ai whaanwalu e te ilumu an whainga māloa ma an tam whainga ina i manu maunga e manu iona tinu. O te whape atu o e alofa le atua i sos tamata. Ai maise i lātou o e ang sala. Mai Yesu Christi i o tere i sango e ami o tonu. Ia a o e whaadele e ami o tonu. Tu langa whapo kiki. Oni tu langa e sili. Whawhainga taone mana mga mai. Ono i nei America. I'm always up to date with the politics going around here. Yeah, my full support is with President Trump and the Republican Party. Ayay po isi kay mi sa wasi peles kay mi Amerika. E o matusa anava tau manene ka ke kong i kaika. Especially when it comes to faith. Matulang om whapena male. Olo masoi fuatangata. Nese mea la ale okay volta i fo. A tātou fo i Samoa. E whapena o. Tātou whaia me tonu. Whaia me sa. Lea o tali le a whia man whamasino. Le sa o lea ia te au. Si ilo lima. Le sa o le. Sa. Le o sa o mo whamao nia. And I sustained the decision ale whamasino. Ia kala. Whia me at Kalasa. Le umo whamasino ngane. Love, like, share, and subscribe to Ano Prokala. Manuian Faimul Vayaso. This is Ene To, your host for the Island and Iron Veteran State. In Manuia, Semper Fidelis, Soifu. Hello,